Loisa anak ka. Apayakas lanal pa'y ti abaga ni Lari apimanaw. Awan pa'y sa nga 10 minutos na dito'y balay. Nagpakadamot na dagos. Pinaay mo ka di manang. Namin adun nga daras nga pinaay ko nanang. Ngampo man na siyar matlag ta ito'y balay. Kunak pa yan nga agbirok iti sa balay, taadan kayan ayat ko. Ngamawan sa ti kaayan ayat mo. Kunak lang day dyan nanang. Tapno agtalnan. Diyak ngamin talaga kurso na dadadya nga lari. Ngam napuskol matlatatero pa na nga kundi pa siyar. Ay nasaan kumamatakas ta, anak ko. Tanay nagsingpot abaro ni Lari. Nagado ti talon kandingon na. Ay, anwak ngay data nga talon. Kan maysa, ay awan kanya na jay berbero kak iti maysa nga lalaki. Anya ngamin aya ti berbero kam iti maysa a lalaki. May katlon ni Lari kadagiti agdatdaton ken kaapinaay mo. Basta awan riknak para kanya na. Iso nga may mayat no ibawing nan iti sa bali data nga ayat na kanyak. Insan. Ni, si kamot gayam insan Loisa. Nakapasyar ka man. Itaman pa'y nga imalatiw ka dito'y balay kat sumipngutan. Ay, pastra kanak man pala ang insan. Mana, sumra ka Ni, apay kasla aday lumlum mga insan. Ay, saan lang akasla? Talagang adda insan. Asino? Ni Lari. Apay ngay. Kano nagsingput tupay ni Lari. Kan nagagat. Anya ngamin ayati di mo pangayatan kan kwa na. Ay, no siyak laang tarmon na. Sigurado asong bata kadagos. Nagwapong tupay. Para kanya ma, ngam siya kathan nga kasjeti gwapo. Naglitam topay. Gagangay na laang mat nababad mat nga rod iti init. Tinapatag nagagat. Sigurado asaan to nga agbisin ti agbalin a pamilya na. Nagasat ket di no asinon tuman bilang ti maasawa na insan. Di pa'y lakat nga rod sa kati araman na. Ay, no arman nakday jay, aklo adagos insan. Si kamot ti masabat ko lari. Nagkapukan sa mo di tabalay da insan ko Loisa. At dapay imot mo anatang. Di nak masinangot kasinsin mo. Di na pa inawat to isagot ko kumakinkwa na anatang. Ay, nagsayang man. Sapay nagnina ti magatang anatang ita. No kayat mo, alae mo. Sayang mo, no awan ti mangala. Ay, kayat ko ano itad mo, Lari. Tada si daan mi kininanang ko nurabi Imbag pa'y kan kanikaw, tanagsingput ka. Ngam ni kasinsin mo. Nagpintas nagpaisaw. Yung suplada mo. Kat, siyak ngay, Lari. Sa anak ka di pintas. Ha? Haman, napintas ka mat, Nicole. Ay na, Lari. Adupay ti babae dita. Saan mo ko mga itulok amay may salaang babae ti pagtaytayakan ti lubong mo. Adupay ti may karikan ka. Basta iwaras mo ti panagkitam iti aglawlaw mo. Nicole. Ala, panawan kan, Lari. Tadapay papanak. Agyamanak dito'y natangaintad mo, Insan, nagwapo man dyan lalaki nga nakitak iji sangot istor ni Nana Marta. Asino ngay day ang lalaki, insan? Diyak amo ngam panagkunak. Tadtalaan nga na isarong na dyan ito'y lugar tayo. Tadtalaan ngamin nga nakitak. Kat, Ay na insan, nasarakak sa matanti lalaki nga para kanyak. kano di mon sapay ammo ultimo nagan na. Kat makiamam mo akto Am mo mat ngamin nga umuna asak bay nga agpaaram ka, insan. Wen ka di insan. Ngam panagkunak at adamot panaggusto na kanyak da jay. Sa bali nga minti panagkit-kita na kanyak. Tanagpinarang kami. Ay na, insan. Lapdam tarik nam. Nagwapo ngamin. Talaga nga rod nga awan namnaman ni Lari kan ka, insan. Nabaybayagan nga awan naman na kanyak da jay. Isumat ngamin tinakulit nga agsarsarungkar. Anya? Ala, kat agtanang ka nga rod, insan. Di kag dardarasudos. Nang runa no di mo pa'y unay am mo ti lalaki, akayat mo apagpaaraman. Adda manan ijay sangot ti istor jay nakita nga lalaki di namin sa nga kalman.
Sapay la ko mata maamwa kon tinagan na. Ay, asidagak man. Mapanak man agin gagatang. Tapno adagon daway ko nga makaasidag kanya na. Aday ta, ada ako nito'y sangot istor. Hanak samat nga nadlaw. Ay, agin uuyakak. Hay, ading. Hello. At dagayam na pinta sa balasang diti probinsya. Sanak sa nagbidto. Iti yung umay ko diti lugar da ikit ko. Ha? Oh. Ni, ubing matiro pa na. Ngamlakay matibusis na. Le, na isa rimadeng kamutang, ading. Kwa, mas dawak ngamin. Han kapay mat nga lakay. Ngam apay nga lakay ti busis mo? Kasta talaga. No adda matured arupa. Adda matured a boses. Ha? Ay, aya. Adda gayam kasta. Ado, ading. Pulimi nga menti matured ti boses na. Tauray dagiti kakabsat ko. Kastoy matlang ti boses da. Napaspas-pas nga agmature ti boses may ngam ti rupa me. Ay, kasta aya. Iso adikan mas daaw. Ingam ubingak pa'y. Nasurukla at 30 ti taon ko. Ah, kasta gayam. Si Kangay. Manut taon mo. Ay, 25 ko. Oh, kasmutkin ka ah. Medyo mature ti boses mo. Ngam ti taon kin rupam ading. Aya. Han ko nga madlaw data ah. Saan man, talaga abak-bakit ti boses mo ngam ti taon mo. Iswa agpada talag. Ha? Ngam, saan man aday tabos boses ti pagsaritaan ta ading. Anyat nagan mo, Loisa Manong, si Kangay. siyakmot ni Renzo. Amom, Loisa, nagpintas ka man. Uy, bulbula anak, samat Manong. Saan mo't ading pudno ti bagbaga. Taga-syudadak gayam. Ket italaeng anad da anak iti kundaway. Anak kapasyar dito'y probinsya. Ket nagasatak. Taad da na amok abalasang akaskin ka ading ko. No balasang kapay ading ah. When 102% nga balasa nga Manong. Ay, pag-iyanam ngay. Ada abangak akwarto'y jay cruising. Agbakasyonak pa'y lang. Takayat ko ti ag-relax dito'y probinsya. Ah, kasta gayam. No ikan nakitikong daway. Kaya't ka kumaapasyaran ija balay yun numabalain. Ay, Renzo. Welcome kay Jibalay me anytime. Wow! Dagitaman. Agyaman nakloy sa. De, Loisa, adag tuk-tuk-tuk. Adda ka dinam na asa nga ilimita anak ka. Ay, ni Renzo siguro datan. Ay, sige talo kataktiri daw nanang. Asino Arenzo? Diyan ka barbaro nga sutur ko. Naimbag nga oras mo, ading Loisa. Ay, si kamanan. Anya kamatan lari. Namin anon nga imbagak nga hankan nga muma ito'y balay. Awan matlang ti manam-namam kanyak. Dagulit kamat nga. Pasta kan nak kumapay ading ko. Kan awatom ko mato'y sagot ko ken ka. Kapros anatang. Naggapoy jabang kagmi. Manjak, yawid mo no kayat mo. Ibaga man niya ti kayat mo ibaga tapumanaw kan. Talaga ka ding awan namlamak ken ka, Loisa. Awan nga rod nga talaga. Di matimbaga kay di nga hangka nga umumay ito balayan. Ay, kitala nga raw. No isuti ko na maading ko. Awan maaramidak. Kasapay la ko mga rod Tanaragsak ka no asino man bilang tinagasat amapilim. Uwen, tanakita kon. Iso nga si Kalare, mangbiro ka matan iti sa baling armam. No kasta,
Mauding arudan da ito nga isa sa rungkar ko ken ka. Ading ko Aloysa. Katwan anyang harod ngay. Loisa, asino daytay lalaki ang nasabat ko ang nagkapo dito'y balay? Ay, iso day dyan ni Renzo, nanang. Isumot la barumanen arupa ati makitak. Jak pa'y kit di makita na imbag ti rupa na tabarbasan mo nga main. Bagbagay nan tupay, kasla nga asit na day jay barbasnan. Ngam nagalas akitaan anak ko. Jak unay mamatmatan tilangan na. Tadanda ni puro barbas ti makita iti rupa na. No siyak, amok nga gwapo day jay. Makitak mango jero pa na. Agdat-daton kadikan kaday jay. Owan nanang. Iti kasta ajar mo. Madlaw nga damot pa naggustom iti day jay alalaki. Uray damo na pa'y lati imay dito'y balay. Awan mat siguro tidakas na. Balasa nga akmat, kan baro mat iso na. Ay na anak ko, di ka kumaagdardara sudos. Amom pa'y nga umuna, no anya ti kinatao na day jay alalaki. Nang runa kat itatayo la makita dito'y lugar tayo day jay Renzo. Masiguradom nga raw abaraw. Kat, isumate ko nana. Ay naloy sa anak ko aya. Saan lang kumaaday tarignam ti surutom. Dumngag ka kumamot kanyak Iti kasta awan to ti pagbabawyam. Taga-ano aya day jay? Basta ko na namat nga taga syudad. Imay kanula ang nagbakasyon, tanauma iyay syudad. Kaya't nati ag-relax ito'y probinsya, nanang. Ay, kahit kita umgarod agandad ka. Amom pa'y anaimbag ti ugali kan kinatao na. Nupudno mo labaraw, anak ko. O anya insan, di matpudno di ako nagwapo ni Renzo, di ba? Tay inyam amom idikalman, insan. Wan, ngam nagpuskol mo ti barbas na. Uray kumamot no bukisan na basit, tano nalawag ang makita ti rupa na. Bagbagay nan to pay. Uray di na puskol nga iming na, kayo kayat ko nga kitaan. Kastagayam ti kayat mo, insan. Napuskol nga iming. Kayat ko nga rod. Basta nataar tauray na puskol ti iming kan barbas na nohan nga gwapo, ha? Kasla ka pre, ti itsura na, no kasjay, uraw-awan. Katala no iso ti pakaragsakam. Anya nga rod ngay. Aywan, Loisa insan. Adda ko maipudnukon ka. Anya data insan? Agdat-daton nga min nilari kanya. Kadi mayat! Nga, may na, apay pala nga ibagam kanyak ngay. Nulakit dita kayat mo, song batamon. Tasong batak matan ni Renzo. No kayat yun, di ag double wedding tayo. Sinong batam ka din ni Renzo, insan? Saan pa'y nga rod? Ngam, hangko nga pabayaganan. No agdaton manan. Uwan nga dagos ti isong bat ko. Amom pa'y mat-anaimbag ti kinatao na insan. Katama amok matan. Pati ugali na amokon. Very good nga perme. Hanakon nga kon di pa kipot. Tanong ay mataktakan kat agbirok iti sabale. Huh? Nupudnong ay ayaten na ka. Apay ko mga agbirok iti sabali. Rumbang laang nga urayan na ka. Anusan na ti aguray. Basta. Kaya't ko nasong bata ni Renzo. Kamaudyanan na. Inaklon nakmutlangan, Loisa. Napalalo ti ragsak ko. Ni Renzo, inarakop nakmatanan. Katagayan ayat tamutan saan? Uwan ngam, baka makita na taninanang ko. Adalang itakusina da diyang agsipsipot. Bayamanon niya ti bagana. Tinapatagdatan. Renzo. Kaano ngay arumarta? Kanayon lang na ti balayo ti pagkitkitaan ta. Di ka pa'y masuluno ka. Kanayon lang agsipsipo ni nanang mo. Unay datan. Sige, bayam. Tano dati wayak. I-chat ka. Tagkita ta itiruar. Sige, namnamahag day ta. Loisa, mahal. Insan!
Naragsak ka ita, insan. Siguro, inaklon mo ni Renzo. Wen pod no data nga imbagam. Da kamin. Ay na, talaga di mo pinabayag ti panagdaton na, insan. Kayat kumat nga rod. Apay-pay lang nga pabayagak ngay. Kat, good luck nga rod, Sapay la kumatag na nayon ti kinaragsak yo kini Renzo, insan. Katsi ka ngay. Inaklon mo nila re. Saan pa'y insan? Ni, unak man no agdat-daton kanyam. Wud, ngam kunakkan ko na at tingitingan na pa'y anayin bagtirik na na. Ta mga nupanakip butas naklaang. Ta syempre, napaaykat nga rod kan kaidi, insan. Nungay si kapay laang tilab na. Haan mat siguron. Naupayan da dya kanyak. Takan ka na yun ko idi nga pababainan. Iso nga si kanti lab na dayjay. Nay, nakapulis ka mo, Loy, sa anak ko. Di mo ko naan, arumbar ka manan. Agkita kami man ka ni Renzo, nanang. Apayan, manipod inaklon mo day chay Arenzo. Jak matan makita ti an niniwan na dito'y balay. Di mat umay dito yan, anak ko. Kat, kasano, mabain kada kayo. Datamat nga may nagsipsip o ter aramidan nyo. Jak ngamin kayat tigalad day chay Arenzo. Nagatap dagiti mata na, di na maipurang dagiti mata na kanya. Ni, apay aya nga kayat yung nga makipinarang kanya na. Type yung mataya. Ay sus nagloko kan. Anya type nga ipagbagamot. Di mo aya maawatan ti kayat ko asawan. Kasla ilumlumeng na ti rupa na. Mabain lang mata. Awan to pa'y babain na. Amo na nga daak laang iti asidagyo. Kundi arakop kit din kan ka. Sa dinong ti panganan ta, Renzo. Makaamo ka nga agpili, mahal. Ngam, pasensya mo na. Tanay, nalipatak mo tayo wallet ko. Ha? Bayadan pa'y lang, mahal. Ta isin kuntukin katibayad ko. Sige nga ron. Ngam, apay nga kastati suram nga rimwar iti dagus mo ngay. Hanmat nga nadarang ti init. Ngam nakamask ka. Naka-shades ka kan nakabunite ka pa'y. No saan ka siguro nga imo na nga imasidag kanyak tadtay, han ka nga nalasin. Day tala ang matmurdong ti barbas kan iming mon ti makit kita. Iparwar mo atap no makita. Ay, saan mo adagita tikit kita, Luisa? Agsapul takit din iti pangananta. Renzo, nailawan tamatan. Kunam nga manganta. Ngam hamo matimbang nga dagayang balak mo nga ag-check-in ta. Di ka kadiagdanag. Tasyak ti makaamuking ka. Ngam ni si kapay lang ti makaamu iti bayad ti check-in ta. Bayadan kanto. Anya? Wan ko na amon. Amon ngawan na itugot ko nga kwarta. Sa kundi awis ka nga ag-check-in, siyak matgayam ta agbayad. Bayadak tumaglaan ko nakmag. Nagkulit ka na ya. Renzo, ungtan naklakit din ni nanang ko no maamuan na datoy. Alyapay ko pati maramidan na ngayon alpasag. No kaya't na nga ikasar ka, di ikasar ka. Agpapay sa Renzo? Wan, itaan yaman nga oras akayat na. Insan, inaklon ko ni Larry. Da kami. Talaga, insan? Ay, kat mayat Kat no kas ano, mabalin tayo nga igidan ti kasar tayo. Kwa insan, katungtungag pa'y laang ni Larry no anya ti makunana. Nasken amang ngagakmat ti side na, sakbayak nga agdesisyon. Diyak kayat abukudan ti agdesisyon iti dayta. Talaga mata, insan. Un insan, kas di talaga. Nasken nga irespeto ti desisyon ti tunggal na isa. Ewan, kumusta kayon kin ni Renzo? Ay, ayos lang mata, insan. Oh, kasla saan kamot anaragsak, insan? Adala ang amin ugali na nga hangko nga kursunada no daduma. Kat, agbabawi kan? Hanmat kay de. Ta, masikugak matsan. Anya, kat,
Masapol nga rod amaya pura ati pa nagkasaryosak bay amalasin ti sikog mo. Wan nga rod insan, ibagak to datakan ni Renzo. Ala, ang mga noong tanak ni auntie numaamuan na dayta. Basi kog magaya mo ti anak ko, Barok. Anyat ko nyo ngay. Agkasar kayon Wala na. Ngamay sa laababoy ti maikarik Kaumpay ngamin urnong ko. Anya, Jak maikari ti bongga kasar nana. ala sana balen. Tinapatag agkasar kayon. Kasanot kadakkel ti baboy 4 months na pailang nana. Utang ngamin dayjay. Mabainak mga umutang idado. Na mga nudya mabayadan. Ha? Bayadak tumot lang. No ada maurnong aparwad me no kasarme. Anya? No kasta, agkasar kayon iti mabiit iti nobyom, insan? Wan insan ngam may sala ang 4 months old nga baboy ti saga nami. San nga balen tinapatag malpas ti kasaryo. Ayun, agkasar kami mutin kinilari. Aya, kaano ngay? Sumaruno kami kada kayo, insan. Kuyugan nakmat nga mang asikaso iti masungad nga kasarta arin so. Adu pati masapul nga maisagana, kan magatang. Si kapay laeng. Tani, masaduta karumwar. Kastam lata nga kanayunan, hangka nga rumrumwaran, nakapupok ka lang iti balayan. Ala, di kan sumana Mapan ka no mapan ka. Taglaba aklaengun. Umadanin ti kasaryo kin ni Renzo, anak ko. Wan nga ruda, ay na, mapadasak matlangan ti maikasar. Kat ti mayat ita, lab na lab ko ti mangikasar kanyak. Batandak! Batandak! Ni, Sumarting ka! anya dajay? Batandak! Ada pulis si Jarwar nanang. Ala, pinusasandamot ni Renzo, anak ko. Uma kayo, intayo man kitaan nanang. Sir, apay nga pinusasan yung matan nga ti boyfriend ko? Miss, pasensya kan. Ngam nabayagan na sapsapulan mi ti paglimlamangan to'y nobyom. Liza, tulungan na ako. May isa nga min to'y nobyom. Katagiti wanted nga agduduma ti kaso na. Anya, ay Renzo, anya ti kayat nga sawan dato ngay. Liza, awan basol ko, Liza. Inosente ako. Sir, sigurado kayo kadi nga iso na ti sapsapulan nyo? Baka sa balingay, baka karuprupa na lang ay. Miss, nagpatubo lang iti barbas na. Iso ang narigat ang malasin. Ngam iso talaga. Aniya! Nanamasa, agpaludak man. Nay, kalulod mo lay di kalman, agload ka manan, anday. Nalipatak nga rod ngayon register. Kat aday nawagak, isa naibusan Ay, sayang nga rod Ay, dwa kaya man number to ipalod ko na. Nanay, akin number dito'y may sangay. Di yun damagan. Man nakibiyang kay launay mo't at tindera. Ha? Dahil takot timadi ka na kayong aglaklakaw. Nagado ti pakibibiyangan niyo. Aglako kay lakade. Sana dahil ta makibibiyang teraramidin niyo. Nay, nagdamagaklaan mo't, andi, barok. Talaga kit di man nakibiyang kayo na. Kat no dito tersenam ti istambayan nagtichismo sa apadam. Nalala, yag munti numero aludak, barok, taludakon. Di kan agungay. Anya, no kasta nagungot man anjay anak ko dito istormo, marimasa. Ay, wan mare ngam jak tinutupan. Binaybay akta mga numadita aldaw na. Ay na, paspasensya amon jay anak ko, maray. Ay, amo mo ti ugalinan. Ada tay chimpaw, anasingpay. Ada mo tay aldaw, anak kaungungay. Ay, darigat asalaan ti ugali jay anak ko, maray. Wan nga rod Apay nga takas dya anak mo. Kat saan kayo matakas dya iti day dilakay mo? Timawid siguro, ijay baak nga antina. Kas jay nga minti ugali jay baak nga ipag ko kay.
Nagrigat at tumtumpungan ti ugali na. Ay, talaga siguro ang adda ti kakastatat tao. Ay, atuyan ti gatgatang maray. Agyaman nakmaray. Oh, at tuy mo ti bayad ka. Apay anak ko, anyaman ti nakabadtripa mo na ya. Apay nga inong ungtam ka na ni Marimasa. Kitagpay sumatamin ngayon bagbagakin ko na. Pasig da amin aman nakibiyang kan chismosang agis istor dito yung lugar tayo. Ay, di mo isa pa sap anak ko. Tasaan mo nga amin kas iti pampamunutam. Basta may sa ninanamasa kadakwada na na. Aklunin naman kan saan talaga aman nakibiyang da jay. Nagdamag ka no lang mo. No akin number iti maysa nga impaload mo. Apay, masapol at damagan na dayta. Talaga akit di aman nakibiyang ah. Ugad, papanam nga rod man ay anak ko. Anya day ta naka-eco bag nga igam mo ngay. Pangipanam dita. Litsun manok na ito nanang. Imbatik di may sa alup po, si Dayaw. Pagipanam ngay dita. Inak itad ijar armak ah. Naumakanon iti litsun baboy. Sa litsun manok mo't ita ah. Apay, di nakapay aya binasted ni Dina. Di orebas tudan nak. Ay ayatit tulat ta. Iso nga minti dream girl ko nanang. Tumboy mo day jay anak ka. Apay, awan ka din ti sabaling armam. Agin tutumboy la day jay. Kuna na lang tikas jay. Isong armak lata. Taamok amatin nagtumot lang tirik na kanyak nanang. Ni, anya man nanda ti insangput mo, Andi. Litsong manok di na. Di mo't po naman na umakan iti litsong baboy. Isa litsong manok di ginatangkaw. Ay na, naggastos ka man nun, Andi. Ayos lang. Awan problema di na. Ewan, naawat mo ka di inload ko kin kay di na minsan nakalaman? Ay, un. Diyan nakatext ta busy ak ngamin ni Dikot. Ay, di ka nga nag-reply kanya. Iso nga amuklatan nga awan load mo. Iso linudan ka. Ay, kastaya. Ako, thank you nga rod Andi. Bakit? Anya nga, hindi na. Kaano nga aklunan nak? Aklunan na kun ah. Di kan samot makaawat, Andi. Amumot alakyanak, armonak. Awan sama respetum kanya kon. Ha? Saan mo ta? Dakkel to, pa'y ti respeto kan ka. Ay ayatin ka nga na talaga. Babae ti kayat ko, sana lalaki, Andi. Kan amom nga danubyak, aping agaram ka kanyak. Barkada lang ti pangibilbilangakan ka. Ore, tumboy ka ata na pintas ka mutlat ta. Saan to pa'y madlaw at tumboy ka? Ta atidog ti buok mo. Kan naghinhin ka. Adaya tumboy akasta. Ha? Marikrik na di na. Saan asika ti tumboy? Jay GF mo ti tumboy. Ay, sana pud no dayta. Siyak ti tumboy, talalaki ti riknak, Andi. Iso sorry ha. Nga mawan na pulos tinamnamam kanyak. Namin nadumot ngayon bagak daytakan ka. Sardengan nak kuman nga arman tani. Mapunpunwa na kon, Andi. Di na ko mapagsardengan nga agarapin ka, pangasim. Uray ka na yung nakabastudan. Basta di naklapdan nga agarapin ka. Pakaragsakak nga minti umay mangsarsarong karkan ka. Mabangbang aranak ang makakit-kita ka di na. Ay, makamuka, Andi. Natangkan na talaga ti ulom. Masursurunak iti dayjing, Andi. Dagulit. Amo na lang arudan a babae iti kayat ko. Ngam agragot pa'y lang agaram kanyak. Okay, anya man hintintid na kin ka. Litson man na. Impasidak ka ni tatang ko. Sayang dagita nga itid na kin ka, ah? No pagsardingin mo nga agaram kin ka, Dina. Bye-bye am laeng. Tapno libre ti sidaem. Anya? Madurmanak nga rod. Nagado ababalasa nga mabalin ng arman ngam syakit din tinapili na pagdatunan. Basta awatem amin nga itid na kin ka, ta sayang. Basta di nakalakit di puresaan na mga klon kin kuana. Saan matkit di, Sara? Ay, padasan na timang puwersa kanyak ta makaraman.
Aklonem kit din yan, day. Ta, iso ti may parbang parakin ka din, Makapadurman mo day ta nga ibagbagayo tatang. Makapadurman nga. Lalaki, ti rumbang nga parakin ka. Sana padam a babae. Sinaamkit din na dya, Sara. Tani anday ti pakiinayatam. Manjak, ni Sara ti kayat kong asawahan tatang. Makiasawa kayo kinday ni ti lalaki itap na aganak kayo. Nay, mapanan ti tawan. Saan kayo to na makaanak no bumakit kayo? Hindi ore awan anak mi, basta gininayat kami tatang. Apay, masigurado yaw no dakayin tulat ta, aginggat ingana. Awan to nga ta, tiyagbaliw ka na kayo. Napintas ni Sara. Adulat ta, tiagaram ken kuana, anak kau. Kasanaw no makasapol iti lalaki amang ikasarto ken kuana. Ay na, din tumapasamak day ta. Di na maraming ti mangisukat kanyak tatang. Siyak lang tay ayatan na. Tata Anton, sublatan kayo ng mga wit ita binaklayo abagas. Ha? Ay, saanin ba raw? Kabalak. Lakit din. Siya kung timang baklay iti dayta. Tay tulod ko ijibalayaw. Nalaman nga ron ba raw? Sikat ti makaamaw. Ket agyaman na ka. Adto ti kumboy mao anday. Ay sus, saanan tata? Tulong ko nga ron day dyan. Diyak pabayadan. Ala, ay nakababain abarok. Nataktakan. Awan mo't nakataktakak, tata. Makiinumak langin. Mabitla ay wat. Awan mo't gayam danom mainumay. Pagsaksak doon nyo aya, tata. Gatangan may iji store tinanom may. Ta nagaburan mo't tayo ubog pagsaksak doon may. Sige. Yagyo ti galon tayo naggumatang iji store, tata. Ay, sanay. Saktaon baraw. Siyakon. Yagyukit din ti galon. Kan di kay mangtan iti pagbayad. Ta siyakon ti mangbayad. Ada kwartak dito uy. Hey, pasensyaan yun jay anak ko, no? Kanayon nga umay ije balayaw, pari ang taon. Ay na kami kit diti. Pasensyaan na. Tatunggal umay ijibalay katila maar-aramid na trabaho ijay. Diyak ko ba kaya't ngagtrabaho ng ipilit na mat? Pasit kanaw ti panagayat na kanidina ti kas niya aramidin na maray. Hay, natangken mo ti ulo jay anak ko. Amo na atumboy jay anak mo nga ar-armon na. Ay, di laagbain. Bay-bay amla ang maray. Bayat ka di tapno matinag ko matirik na jay anak ko kenkwana. Nasingput mo jay anak mo. Nagagit pa Wen ngem ay na. Saan amaaw-awatan ti ugali na no daduma. Addaal daw anasimpay. Adamual daw amuday. Gagangay na Ure mo't da tayo no maminsan. Adda kastang style tayaw. Hey, ngem nakaraw jay anak ko paray. Kan di mo ada nubya ni di na nga anak mo paray. Aglaraman nga raw namang nobya. No agas asta. Kunamudlan pudpud no alalaki. Aglaraman. Jak kanunungan teraramidin na. Agbasbaso lang tikas niya nga aramidin na. Kunak nga raw dalalayngan ko man ni Andy nga arman tapno agbawing kan kuana. Nadayo ang mapasamak ti kasta paray. Jakpat dyan, akayatun ni di na ti anak ka. Imposible na ita paray. Awan ti imposible, no talaga nga isuna ti na ikare, para iti tunggal may sa, maray. Sana, makadlawak kan ka na. Tunggal ang kita ta. Ta cellphone mo latan tayan ti atensyon mo. Ha? Kwa, at dalabas basa. Manon nga aldaw nga danadlaw ko kan ka. Kasla timamnay kan kanyak, Sara. Ha? Apay ka di.
Maumuuma ka din kanyak. Kwa. Ay, kasano nga tati panangirugik ang mangibaga iti daytoy dina. Apay, anya dayta, Sara. O kwa, maburboring at ngaminan iti relasyon ta dina. Anya? Ay, Sara pangasim. Di nakrabakan iti kasta. Amumot no kasano ti panagayat ko kan ka. Sana ka mang rabrabak dina. Kaya't kunti mang bukal iti bukod ko a pamilya. Iso nasaysaya at sano, agsinatan. Kat sumapul kamutten iti lalaki a pakiin na yatam. Tapno makabukal kamut iti pamilyam. Ni, apay akastamot kan ti pagbagam, Sara. Awan matamo ka nagkurangakan ka. Itad ko amin ang kasapulam. Amin nakitawam, itad ko. Bastag sinatan dina. Maawatan na kuma. Kaya't kun nga urnusan ti biyag ko. Sana mabalin. Jack, umanugot basta sinanaklatan. Si kalang ti para kanyak. Katsak mo ti para kan ka, Sara. Pangasim, di naksinaan. Nay, apay nga inom ka din na. Itaman pa Tulungan da ka matatang. Jack makontak ni Sara. Apay, ayan na. Jack mo Sinsina anak ngaminan ngam Jackim manugot tatang. Nay, napintasan na magdayta anak ka. Ayayatag ni Sara tatang. Awan serbiti biyag ko na mapukaw ko ti ayayatag. Malampasam tumot lang nayta anak ka. Sige, isangit mo lang. Naimbag nga oras mo Manong Ernesto. Ada ka din ni Sara. Ay, karuror na, di na. Dinagas tinobyo na. Anya, no kasta. Nagsakit teraramidan di kapsat mo kanyak Manong. Inalilaw na. Isugaya makayat na ko na sinaan, tantan sa bali na. Nalala, sumrakapay. Sa mga niya ti panunutan nagititatawa makakitakin ka ni Jayan Tiridaw. Hagyaman ako Manong. Uraya ka sumangpot ni Sara, mabalin. Oo na, mabalin din na. Sige, agtugaw ka. Hagyaman ako. Aywan, rumwarak gayam tayo nakgumatang iti inuman ta. Pangururayan taga ni Sara. Nakasyat kan samot tan. Basit lat ininom ko. Danggayan nak nga ginom Manong Ernesto. Inak gumatang iti inuman ta. Ang damat arag di tibalay. No, kayat mo Ano, ti duldulin ko nga arak. Sige nga Rodan. Isunti inuman ta. Tapno sana ka na rumwar Manong Ernesto. Ayan mo, Sara. Ururayan na ka ni Dina di tibalay. Jack agawid no adda di taday ta adina Manong. Tagunlit day ta tao. Imbagak lang nga rudo na Jackon kayat. Ngam ipilit na lang ta ti pagina kanya. Kasano nga runen? Di na kayat ti agawid. Namartekan. Si kanti makamuken ko na Manong. Basta kayat ko naliklikan ni Dina. Ni, ayan ko. Apay ngawan kawas ko. Kaabay ka pa Manong Ernesto. Sorry, Dina. Agpadataan na kainom ni Rabi. Kaya nailawan ta. Anya, awanan kay tibayin. Apay ginundawayan na ako. Apay. Saan ka ginuntawayan? Nagayatan ta adwa tinapasamak. Nakainom ta adwa. Sorry talaga. Sorry.
Do, Yay. Apay, anyat mapaspasabakin ka din ah. Apay ngagbakbakwar ka. masikaw ka, tatang. Anya? Masikaw? Apay, adan ayan nobyong anak ka. Awan ngam, ginundawayan dak. Ha? Sino alalaki na ita? Amam. Ibagam, kayat ko ang makasarita. Uno saan, intag darum adagusan. Awanan bain no asino man na ita. Saanan, tatang. Diyak kaya't ti may babain. Kabsat ni Sarah, tinakasikog kanyak. Anya? Pinwersa na kakaday, wanaw. Diyak ka mo. Nabartag kami ngagpadpada. Naginom kami ngamin. Kat nabartag akon. Diyak ko na mo din nararamid ko. Anya? Apay namin na naginom kayaw. Kaya't ko lang kumakiliw-liwag tinaramid ni Sarah kanyak, tatang. Gamkas jay mo tan tinapasamag. Nakasaganak amang ikasarkan ka din na. Amok ngawan riknam kanyak. Ngam siyak. Adda. Ay ayatin ka. Tagdarak ti sikog mo. Tumukno sa dilangit ti gurak kan ka. Ngam ipagpagapok iti sikog ko. Iso sige. Umanugutak ka makikalay sa kan ka, Ernesto. Oh, agyaman ak. Wen, rumbang lang agkasartan. Taad nantun anak ta. Sapay ko ma. Tama ayat naktumot laeng, di na. Ay na, nakaragragsakak maray. Ngamin, makiasawan jay anak ka. Ikasardan iti mabiait. Ay, uwin nga raw paray. Ay, mayat talalaki mo ti pakiasawaan na. Uwan nga raw. Oray saan ani andi tinakatuluyan na. At least, asawaan na ang tilalakay. Nagbalbaliwain ti anak ka. Saanin atumbawi? Adamot lang ta siguro pa nagtumboy na. Hanggang saan una yan, ta masikugkat nga roday. Ngam ni Anday, kanayon analiday, taasawaan dan ni Dina. Uwan nga raw. Ala, andi ngayam latan ni Anday maray. Ibagam, amakasarak tumot lang, iti paraken kwa na. Nagkasar ka mat gaya man, Sarah. Wendi na. Inlimid mi ti pa nagkasar mi iti nobyo. Kat masikog akon. Agpada ta na masikog. Wen nga rud. Kayat ka kumaasidi rin, Sarah. Kayat ka pabasulan gapi ti kastyo nagtungpalak ngam. Saanin? Tadaditan. Sorry, Dina Sa nabali ta nasingpot ni manong ko. Di na kanto pasangitin day jay. Nagrigat ngam pilpilitak ti bagi ka mangayat iti kabsat mo, Sarah. Kayat ko ti madaan iti bukod ko a pamilya. Wen rumbeng laeng Dina. Kat idawdawat ko. Nga agbalin kanto anaragsak iti den na ti kabsat ko. Rabiin ngam awampay laeng ni Ernesto, tatang. Kunana adagasunak diti balay apaman amalpas ti biyahe na. Paumay siguro na jayan. Apay, awan-awag na ay. Awan nga rud, tatang. Di na matrepreplyan ti text ko. Diyak mo't maawagan. Ang mga awan signal ti cellphone na. Ni Sarah ti umawag. Hello, Sarah. Hello, Dina! Ni Manong Ernesto! Nadisgrasya ka no katintaray day sa hospital! Anya, kumusta ka nun? Dina! Saan na ka no na-ispal tibiyag ni Manong? Anya? Anak ka, di ka unay agladladingit o ay. Malampasam tumot lang na ita. Apay ano pa'y nasursuro kun nga inayat ni Ernesto. Isumot ti pan nakapukaw ko kan kwa na, tatang. Anya nga raw.
Awan mabalin tayo na nakaw. Aging gala siguro ija tibiyag na. Tatang, Nalabit at apay napimpinta sa plano ti Diyos para ken ka, anak ko. Kada kayo nga gina. Papanam anday. Anya dagita imut mau. Diaper, gatas, ken tintinapay na nang. Pangipanam dita. Itad ko iti anak ni Dina. Anya. Nawayaman na ni Dina na nang. Isa mabalin-manan nga armain. Balo mo tan. Anya. Jack kayat nga gastos ka gapulang iti anak ko, Andy. Di naklabdan, tapakaragsakak tir aramidak, Dina. Tababaan na itang aramidak, may pariknak ti panagayat ko ken ka. Adon ti naglabasak, Andy, ngam kayat nakpaila ang arman. Wana, awan nagbaliw kanyak. Ay ayatin kalata, ginga ita. Nga ure adan anak ko. Kan balo Wana, saan matalapad dagita kanyak? Ibilang ko nga anak ti anak mo. I love you, Dina. I love you, kunak. Kaasyan na kumamot na. Naundaya panawin ti panag-aaram ko ken ka. Si kalang ti babaya na kariknak iti kastoy. Isa jak nagaram iti sabali. Si kalata ti kayat ko. Ay, may karimlakit di may ipatag mo ti anak ko kas anak mo. Di, sige. Aklunan ka, Andy. Wandi na. Promise. Oh, agkasarta ko man, di na. Manang Biyana! Apay anarabyang ka simang pa, grasya. Kin nagkapwa maya, bakit? Masansanan na marabyan ka nga gawaid. Papapanamaya, bakit? Di talaang. Pilitan da ba ngamin nga ayaban? Iso ama pilitan nakmat amapan. Mapan ijay? Ijay Ijay pagarianda. Ijay lubong da. Grasya, okay ka kadilang? Nabannog ka nagnag na. Nagadayo jay pagarianda. Isong inak maturugan. Nay, apa yun? Maulawak. Nabanugak sa. Makaulaw ngamin ijay pagarianda. Madiya talaga. Apay nga takas jay ti bagbagana. Anya pagarian ti bagbagana. Nakaluto ka din, grasya bakit? Uy, grasya. Anyat pampanunutam. Nagaddayo ti nakaiturungan ti imatang mo. Ha? Nay, anyat itanta na mitim mo. Hoy, grasya. Aday bagbagam? Ay. Uy, bakit? Anya ka din ti mapaspasamak ka na. Papanantangay. Magnatamanan. Hoy, grasya. Papanamon nga eh. Ay, Diyos ko. Anya ka din ti mapaspasamak iti asawak. Apayakas lada ka sa una. Ay, surotek ni grasya. Grasya, urayan nak. Grasya. Tumaritan! Darasam! Ay, timarayan ngayon madayaw. Ay, kamatik lang tate asawak. Dajay, urayan nak. Grasya. Ay, awanay. Diyak nasiputan ng titinurong ni Grasya. Nay, apayin Henry ka anakan. Kaslada sapsapulay. Kwa. Ningarod Grasya nga asawak, Uncle Ames. Timaray nga may. Diyak mo't nasiputan tinagturungan nan. Nay, apay at maray. Nagapa kayo aya. Ay, sana Uncle. Kwa. Agsasaong agmaymay sa.
Idi kwan, kilaat mo natin maray. Anya, hindi, apa yun ngay? Mapukpukaw na ka di tilimbong ti panunod na. Jak amo anggal. Matanaga na nga raw. Kilaat mo tikas di ajarnan. Ay ala, tatulungan na ka magsapol iti asawam. Ayabak na iti kasinsin mo, Henry. Ay, agyaman ak Uncle Amays. Nanang, ni Gracia, mapukpukaw. Anya mapukpukaw. Kat nga da dito'y balay. Nakaturog iti silid. Anya? Ay, adamot lagayam dito eh. Pinagdanag nakpay. Sapay pati da Uncle Amays, makipagsapsapol dan. Anya? Kahit, kumusta ni Gracia, nanang? Mala. Sumrek ka tag sarita taman itinalapat. Ha? Ado ti kayat ko adamagan ken ka. Sigurado ka? Saan mo nga inapapat ti anak ko? Saan Apolos, nanang? Anya aga po nga apahag ngay. Kat ay ayatag unay ta anak yo, nanang. Mais-stress samat nga min ti anak ko iti sidong mo. Iso nagbalin akas jay. Ha? Agmunang-munang. Kan pasaray agsasaong agmaymaysa. Day tamang nga ro tinadlaw ko kinkwana, nanang. Kasla adda kasasauna. Kasla awan iti bukod na apanunot. Makapadanag ti asawak, nanang. Tinasayat. Ipan ko inton bigat iti amok na alburaryo. Kuyugin kayo na, nanang. Saan na masapol? Agtrabaho kakit diyan na imbag. Di mo pa kadanagan ti anak ko. Tadyak baybayan. Kaya't kukumamit ako yugan, nanang. Saan nga Ruden? Apay di ka makaaw-awat, Henry. Siya kon ti mangipaagas iti anak ko. Tapno saan kang aglangan iti trabahom. Sayang ti birok mo no aglangan ka. May mayat kumamot laeng doktor tinapananda katugangam kaanakan. Narigat no ipilit ko ti kayat ko, angkay. Tas sigurado nga pain nakmanin ni nanang. Kahit, kumusta ngay? Napandangarod iti albularyaw. Uwan angkay. Saan na pa'y mo ta si Mangpay? Apay nga ta akila at akas ni ti jar ti asawam. Jak amaw angkay. Awan mo ti amo ka pa kais-istresan na kumakanyak. Winuan niya pa'y dita. When now, pulida nga ta. Kasla damat ngamin bagbag ti di katugangam no dadoba. Pulidan sabat ti dadaal ti ulo na. Ay, sapay kumamit ata saan angkay. Jak kayat ang mabagtit ti asawak. Anyat mabalid mo nga no talaga apulida. Isu arumbang kumaadoktor ti papananyaw. Tapno mapacheck up iti husto ni Gracia kadakan. Urayag pa'y no niya ti resulta ti napanandananang, angkay. Ha? Agyaman naktadda kayon, Gracia, bakit? Ha? Gracia, bakit? Bye-bye tamapan aginanan. Ay, sumrek kayo nanang. Kagap-gapumi iti alburaryo, Henry. Kahit kumusta nanang, anyat ko nada nga eh. Ada ka no kapre amang kurkurso na ada kani Gracia nga asawam. Anya? Numalagip mo ti kanayon nga iruruar idi ni Gracia dito'y balayo. Kanayon amarabian, san? Oo, nanang. Ada ka no kapre ang mga uawis kan kwa na arumwar. Kat mapanday di kabakiran. No saan ka no sumurot? Patayin na ni Gracia. Iso ang mabutang ti anak ko. Anya? Ada gayam third eye ni Gracia Barok. Ha? Sa bagay, hindi pa'y laubi nga madmadlaw ko day taken kwa na. No kwa, agsasaw nga agmaymaysa. Tagayam, ada makikita na asaan kumat makita? Ha? Anyat agas na nga eh, nanang. Mga nuag tinag-abala ni Gracia, no saan amagasan. Awan mati sakit na arumbang agasan. Kansan nga agbala ni Gracia. Tapasat ti kinaadda ti third eye na dayjay. Nanang. Iso nga awan ti rumbang nga pagdanagam. Limpyo ka no ni Gracia. Saan abagtik?
Ha? Kat, at the bad news. Ha? Anya day tangay, nanang. Nagbaligi ka no ti kapre anang rames kan kuana. Anya? Na, Ha? anay ko. Nagsakit ti rusok ko. Apay ngay akasta. Bakwar kamit abakwarin, grasya. Maulawak mo. Mapantangaminan iti ospital. Amangan mo no, danakan mo anay kontra iti tiyan mo. Sikan natin mapano kayat mo. Diyak nga rod kayat. Nangyagat iti sinabawan na karnit native a manok Henry. Ipasidam ka ni Gracia. Adu ti layana daytoy. Bumanakwar mo't nga ron, nanang. Gracia, nagbinulan ka ka din? Saan pa'y nanang? Ay sus, ang mga numasikog kaan. Ha? Kasanungag sikog? Sa anak mo't makaputot, nanang. Baugak. Ang mga nagbungan ti panang ramas ti kaprekan kwa na Anya? Diyak kayat tagsikog no kaprinto matlat yamana. Diyak kayat. Ha? Kat, anyat mabalin mo nga, no talaga nagbunga. Aklunan tayo, anak ko. Kasanuan na pasamak na ita? Kapray? Makasikog, nanang? Katwan mat. Isungarod ti ko na tinapanan mi nga alburaryo. Sinong albularyo tinapanan niyaw, nanang? Mapantayo ko ma. Adaw ti kayat ko adamagan kinkwana. Kwa, natayan na. Intabon na pa yan. Anya? Ala, nubilang tapod no ang masikog ni Gracia. Aklunan tayo Ay manyagay, kat saan na matanagayatan? Rinamasmat nga rod ti kapre. Kay pudno ang masikog ni Gracia, Henry. Wine, Uncle Ames. Kay kasano nga rod ngagsikaw kat baog kamay. Kapri ka no ti amatisikog na. Tarinamus ka no ti kapri ni Gracia, Uncle. Anya, ay saus, imposible daytan, Henry. Jackpot yan dayta. Dakit kastan, kapre, makasikog. Aho! Agdwa-dwa akong matitimbaga ti katugangak, Uncle Ames. Nangruna idi dinamag ko ti albularyo na pananda. Takunak akasaritak. Pwenkag no pudno ti bagbaga ni nanang. Ngam, natayimot ka nun ti albularyo. Anya, natay adagusan. Kasta timbaga ni nanang, Uncle. Ay saus, agpaliiw ka kay di na imbag ka anakan. Amangan mo't no tao akapre, tinakasikog iji asawam. Di ka basta mamatilatan ti bagbagada. Ta mga nuyal alis dala ti alipuspus mau ka anaka. Dakkelan ti tiyan mo, Gracia. Juan Henry. Kahit anyat sangitam ngay. Awan. Gracia. Anya ka di tipod no anapasamak. Adda ka di sa bali ang nakagaraukin ka. Malaksid kanyak nga asawam. Adda nga rod. Jay kapre. Rinamos na ki jay kabagiran. Anya. No di ka mamatisan lang. Basta siyak nadalos ti konsensyak. Amo kapag atatapan na kitidakas. Ngamjak marami ti manggulibkan ka. Gracia. Basta ti malagip ko na pasamak. Hinawis nak te kapre. Pinilit nak. Aging kaanaala na tirik nak. Katidada kami ni Jay kapakiran. Inaramid nanti kay kayat na. Agpakpakaasya, Gracia. Agpudno ka kumakanyak. Mapakawan ka. Basta ibagam ti agpaiso. Sana kastangol ulbutan nak. Sana kun ngobing abasay, Gracia. Anya ti pudnok ngay. Jay nga rod kapre, tinakagaraw kanya. Apay ayakas ta ka. Awam mo ta talaga ti madingay naramid ko. Amo ka tagtartaray di ta panunot mo. Ibagbagam siguro anak kilalaki Gracia. Awan nga rod tinaramid ko, amadi.
Jak ka ba landag lalaki? Nadalusa ka babae! Sana ka lalaki raw! Kay, anyan to nga rod tilang at ipas ngay maw. Grasya. Ikaw, siyempre, taulat ta at tatawak mo. Siyakto ti umalaan na. Karupropak to. Isungagpakpaka siya. Ibilang mo to kumaputpud nung anak tipas ngay ko, Henry. Ay na, lalaki timpas ngay mo, Grasya. Naimbaglakit din ta saan nga imala iti kapre nga amana. Adan anak yo ni Grasya, Henry. Pang-aasim, ta ibilang mo apudpud no nga anak, timpas ngay na. Nanang, Di ka agliday. Nanalapit. Sagot ni langit daytoy nga ubing kada kayo. Tabaog kamot nga road. Laglagi pam. Awan tinang plano iti daytoy. Kilatlatan adimtang daytoy nga ubing iti biyagyo nga agasawa. Isuarumbang lang nga agragsak tayo amin. Naimbag nga oras mo, Kabsat. kapre, nagdakil na tao. Mabali na makasarita ni Gracia. Apay ta asawak. Nyat gagaram kin kwa na. Sino ka kaday? Kuwa, may sagayam, Kabsat. Adala ko man napatag ni bagag kini Gracia. Sige, mabit lang tayo bakti asawak. Apay nga da ka dito'y joker. Kasano na sarakam ti balay me? Inkarigata kasi napol. Tamo ka nakapasngay ka. Nagkari ka, ano may pasngay mo ti anak ta. Itad mo kanya. Katsyak ti mang padakkel. Amumot nga awan anak mo iti asawang. Pumanaw kan joker. Amang ano surutan na ka ti asawam. Alaak nga rin ti anak ta. Sana mabalin. Basta alaak ti anak ta. Sig mo ni baby. Di mo agawan ta anak ko. Pangasim. Apay, anyat mapaspasamak ka na kayo? Kapsat, pasensyakan. Nga masapol nga alaak ti anak ko. Takas na titulagan mo iti asawam. Grasya, anyat ti kaya sa wanda ito eh. Henry, pagkawanan na ko, ma. Ngam nagbasulakan ka. Pagkawanan na. Kung nagtupay ka, dirimwar mo't latikin na po no. Grasya, ulbod a babay. Katsika mo't alalakay. Nagpuskol ti ropam nga agpakita dito eh. Anay ko. Awanan kayo itibahin. Pumanaw kayo ti sangwanak. Tamang anuan niya pa iti maramid ko kada kayo. Manang Biyana! Tatapat te, adawayayo ita, Nay, apay ka day, hilain. agpalaba ako ma, naurnong mandagiti murang men, Ay kutwuna, ita ka day. wen kuma no mabalin, awan nga minon te para labak, tanagawid mo't kan tata. Sige, agrubatak biay. Taumay kayon, ilabaan, ijabalayaw, balasang kao. Napintas na gito'y amidyas Midyas siguro nila kay nihilin day tao. Inom apares na kita. Ay, alaag ti may sa. Saan damot siguro amadlaw? Tanagado to'y midyas na. Kursunadak na ito ya. Iso nga alagaw. Ilasin ko to'y may sa. Maya na ito, tanapos Imposible amadlaw na. Nagado amidyas na ito. Ay, pati na kito'y bribe. Nagpibintas. Boxer. Alag ti may sa. Sanda madlaw, tano. Tatapat te, adala ko madamagak. Ay na, Hilain. No maipapan iti midyas ken bribe nila kay Mau. Ay awan indala. Ha,
Sa nagaputa siya ti pinaglabamakit. Siyak mutain tinangala iti mapukpukaw amidyas. Kun brief nila kay baw. Ha? Ne, saan aday tati damagak, tata? Ha? Anya nga ron nga. Damagak la kumano adawayayo inton bigat. Taumay kayo agluto iji balay. Agkasangay ngamin tay anak me. Ha? Ay, kastaya. Ay, sige nga raw. Sige. Sige ah. Ngam, manot tangdan mo ngay nga agluto, tata. Ay, kwa. Parihas mo la ititangdan ko ang naglaba. Balasan kaw. Kat nuwadapay na yun na. Kat may mayat man din ah. Sige, tata. Talo kayong tunga agluto. Sige. Uncle Pati, nakita yung taim parabaw ko asang agas ito IJTV. Nay. Ay. Biki ah. Saan ko nga ukalit ya? Galalay ti saan ko ako ka? Ay. Saan nagaputang makipagnadaeda dito'y balayo akit? Basta pabasulan daklatan. Ay. Madimot ti kasta. Saan kayo apapabasulan, Uncle? Damdamagak laeng. Ay, kastamot lang titurong na. Agpalpalikaw ka laeng. Kastamot lang ti kayat mo asawang. Hay, mala, baybayan yon. Kaslaawan imbagakon. Ay, madingamin ti kasta. Basta papasol kayo latan na. Ala, baybayan yon. Nakituloy na ito sa kagasaw. Hey, what mangayap ka na taon naglabat? Unwag luto. Awan kwartaon. Nadidigrada siguron kada kayo, Uncle. Ngamen, tila mayaw awid yun, no kas Ay, awan ibidensyayaw. Tapno ipagayo ti kasta. Ha? Apayangas na ti magbagayo ayak. Nagalas na ramig yaw. Nagdakas ti pa nagkikita yun na tao na yak. Adu ti mangibagbaga, Uncle. Nukasta kayaw. Nasaysaya at la pumanaw ako dito balayaw. Ha? Ne, awan mat mang papapanaw kada kayo, Uncle. Ay, basta pumanawak. Tapagbalinan dakmig at tatakaw. Pumanaw ako. Papanan nyo kumangay? Ataw, di pabalin ko apag kamangan dita. Sumapulak iti sabalya pag naedak. Diyak pagan ano ti makipagnaid iti managatap akaskin ka. Tandaan ang preto ya. Diyak to agsoble dito balaymaw. Pulo! Nakadano na kaw dito kabangi pangailay. At nakapaskel iti gate day tadak kalabalay. Wanted katulong kuna na. Ay, ito bilak. Dayta. Dayta. What do you need? Nay, English mo di sa una. Doon niya siguro bakit dayta. Ta English man. What do you need? I said. Kwa. Ina. Umayak ko maagaplay ang mahabaunan. You speak English. I don't understand you. Speak English. Ha? Ay, Diyos kay. Pag-Englishin lang mo ito. Loko ba kita? Speak English. Ay, kwa. Uday. Ay, katulong her. I was Plato linis the house. Are you gay? Ha? What is gay? Are you bakla? I know. I'm a boy, madam. But why you like katulong? Ay, dahil tangarod lang dyan mo katrabaho, madam. Speak English. Ha? I said,
katulong is my talent. Okay. You stay here. I will call my son. Andrew! Andrew! Andaga paplaya babaw na! Na, nagloko na itabagitan. Binarigat na pa pinag-English. Napaglang magdaya may lukanaw. No kasta, kanakan nyo ni Vicky? Uwin, sir. Kat no kaadalak iti high school ni Vicky. Ay, kastaya. Tama sa oktuman kinkwana, sir. Andro, kunayulatan, tata. Andro, tinagan ko. Ah, No kabailan nyo tagbalin na katulong. Sige, alain na kayon, tata. ay, kabaulak abaraw. Sige, kat agyaman ako na ya. Fresh, tiluto masidaan, ah? Fish manan, ina. Manungal daw na fish tisid-sidahin tayo. Ina ka mga ina kanyak, tagkataunan na lang. Fish nga rod di kayat may anak ko. Dahil dati na kairwaman may sidaan. Ay, sige nga raw. Uwat na kiti amaw. Sogun dawayak ti agparti ti manok na. Hada nakapopo ka manok na di talikod ti balay dakay. Mang partiyak iti maysa. Tama kasidsidak iti manok. Nakibasan ti magan. Bukudak nga ibusan ti linutok a karnit manok. Ay, no. Ay, no. Nagibasan ta gigop iti napuno sa sabaw. Ibusag hamin na ito. No, at ang mabatay. Ay, merinda ito. Sana balay. Kamalam ito no sumangpit na Sir Andrew. Andrew! Apay mapukpukaw ti may sama nukta. Ha? Kastaya nanang. Ni, apay nga eh. Ay, woy. Anda nakita ka banyas iti aldaw. Sir Andrew. Banyas? Woy. Nagdakol a banyas. Kun nakita pa iti panang tiliw na iti may sama nukyaw. Anya! Kasano nga ada banyas dito katawa mo tumumay ang banyas? Adda nga ron nakita ina. Nagdakol a banyas. Upat ti saka na banyas. Kurt, upat mata talaga ti saka ti banyas. Iso nga ron nga ibagagak. Naglawag a nakita ina. Banyas. Nagdakol a banyas. Ni, italaan na pasamak ti kasta. Ang mga nunabayagan ng umay di a banyas, sir. Italang adda nakadlaw. Siyak la siguro tinakadlaw, Sir Andrew. Sige. Mga rami daktuman iti silo. Rumor kami tatapat te. Inakmanan ni pachikap ni nanang ko. Uwan, sir. Makamukan nito'y balay. Uwan, sir. Uwan gayam. Anya nga oras a sumangpit kayo ngay, sir. Malam to siguro, tata. Inakmanan ipasyar ni nanang. Awan trabaho kita. Sige nga raw, sir. Mayat, sir. Ha? Mayat ha. Maipasyar yun ni Ina, sir. Gundaway ko mananda soy. Ang partiyak manan iti manaw. Tawan da kiti amaw. Ang busugak manan iti karnit manaw. Sana ko nagluto iti napaoy. Tapulutan na kong ti manaw. Solo ang manok si kanang kita. Ay na. Madlaw ko pa'y kini kaslalimok mga ko niti kasi siday iti karnit manaw. Kasoy at ibiyag. Ay na. Naglakagaya mamamati na kiti amaw. Ibagak lang interay ti banyas ti banaw.
Namati dadagusan. Jay to asap ti pambarko anangala iti manaw. Ta, nagipakat mo iti silap ti amaw. Mabsugak man ita. Ang penegak amangan iti karnit manaw. Ay na. Sa ako isyat basay. Ay na. Ay na. Inalak niya arak iti rep. Arak ni Sir Andrew na ito. Di na madlawa kinisayak. Numalpasak amangan. Ituro ko to pa. Sa tumanen ag merienda inton makariinak. Ang merienda ag manan iti sulo amanaw. Ay na nagbayat ti biyag ko dito yan. Ibagak lang adda banyas. Mamati dadagusan. Inawak to anay bagdag iti plato keng kaldera. Tapno saan da maangot ti manaw. Ken ingkalik mo tay dok ti manaw. Madlaw da pa'y ngaraw da sakti ng partay. Ay pulos ah. Nay, adda kayo maggaya man. Sir Andrew. Ina. Ay na, nabanog ka nagpasyala. Mala, agi na kayo, nanang. Ay na. Day, sir, tidak papabasulin ah. Taawan innal alak amanaw. Ha? Ha? Ada ngamin mapukpukaw amanok yaw, sir. Ngamnay, tidak pabasulin ah. Saan nagaputasyak lang tiyada dito'y balayo ka. Siyang matinti pabasulin yaw. No kasta, adda man na mapukpukaw amanok. Ay, ada, ina. Kun ipagudyon ton ti aso yaw. Ta iso ti may samang mangan iti manaw. Saan man ngagmamanok di aso may? Nasingpot day-day. Nakitak, ina. Sayang lang amay tajak na pikturan. Idi anawahag. Kutsar na ti mangkagat kanyak. Iso abinay bayaklatan ah. Anya? Impagudan ti aso na. Namati naman ang kanyak. Ay, sana balay. Tanda pa'y matay pusa ng ipambarkaw. Inton sumaro lang. Naglawat ibak na nga pangalaan ni Tirason. Kaasim mo sa gito abaw. Naglakagaya mo maialis na lipospos na. Ano ba manay nagpulutan iti si Bubukil na manok ita? Awan manay nagiti abaw. Mayat manay. Babaran mo di pumanaw. Lakay patre. Ina, kurak man mo malampay ti sangpit yung ina. Ape ajak nagkilugan ni Sir Andrew, ina. Inggagarami nga imbate iti saan unay nga adayaw. Tapno mapanagnakan may, tinabayagan nga atap may. Kat husto launay, sika ti mga ibos iti manok may. Mangantayo pa ya, ina. Ala, mabalin mo di pumanaw. Ingka akukusa namin nakawas mo. Pakawanan na kuma, ina. Pangasiyaw, di nak idardarma. Ha? Ipagpagapok iti anak ko. Takadalan na de ka anak ka manibigay. Ha? Tano saan? Talaga nga idarom ka ka? Ang amkiday, pumanaw kan. Ina, alag nga rin ti sweldo ah. Tapnoan. Kurang pa ti sweldo mapagbayad mo. Kadagiti tinaktakaw mo manok may. Isungalan. Pumanaw kan. Lakay pati. Apumaparte. Manang Biyana! Masayang man ti oras ko no ni islaw ti bisitak, nanang. Ay na, ingkakit sangwanan. Agurura iji salas. Ay,
Agtuglupak manan ang makisarita kin ni Islaw, nanang. Kat ano sa mun, ha? Nasing patupay ni Islaw nga uray no kasjay ti kinatao na. Mala, ingkasangwanan, tama nga numatiktikan nga agur-uray. Uwan man laangan. Ni, nakaumay ka mat, Islaw. Wan, Emma, takas iti sigaw, umay kumanan idarirag di panagayat kukin ka. Nagbuntog nga agsaw. Sa payla kumata, saan ka makanyak? No kanayonak nga, umay dito'y balayaw, Emma. Agayatak ngamin atalagakin ka. Makapatuok ang kasarsarita na ito at tao. Nagbuntog nga agsaw. Patagkatawa nagbuntog. Ay no, tikulak santap na pumardas nga agsaw. Ay, wine. Adagayam ginatang ko rambutan kun lansones. Atoy, Ay, agyamanak, Islaw. ada kadimit la namakin ka, Emma. Anda kumaano saan ka buntog. Ada ka di ibagbagam, Emma. Ha? Ay, awan. Awan, Islaw. No, aklunin na. Ikalay sa kaadagos, Ima. Ada 5 atarakin ko ababoy. Dadakkeldan, Ima. Sika ngamin ti arapaap ko nga asawain, Ima. Ay ayatun ka, Ima. Makapatuok ka talaga. Ha, anya ti makapatook, Ima? Nangag na pailaan mo. Agwa, makapaboring tawan mararamid itangal daw. Islaw. Siya. Sa anak amaboring no. Sika kasangsangaw. Naragsaka. Kan nagpartak tibok ti pusaw. Islaw, kasta kumamot ti kapartak mo nga agsaaw. Ti kinapartak titibok ti pusom ako nam. Nagsayaat kat kuman. Mabalin nga i-high speed mo ti panagsaom, Islaw. Makapaka tawa ka may Ima. Pati pa nagkatawam, nagbuntog, Islaw. Ay, pasensya kan, Ima. Talaga akas to'y ti panagsao. Low speed talaga. Eba, ada ni Jordan, umay nakakano sa rungkaran. Ha? Ay, sige nga ro, tagpala sakbit nanang. Ay, naibaglakit din ta nakadigos akon. Naa, apay ano ni Jordan ti sumarungkar. Madlaw naragsak ka. Ngamno ni Islaw, aglaladot ka. Kasanumo ngamin, makapaburi nga kasarsarita day nga Islaw. Bagbagay na launay tinagan na nga Islaw, nanang. Islaw nga slow motion. Islaw motion. Naa,
Naimbag pa ni Jordan ta alerto nga gunggunay kan agsasao. Sana makaburi nga kasarsarita. Ay, agkabalik tarandakan ni Islaw. No kasano ti kinabuntog ni Islaw? Isumat ti kinapartak ni Jordan nga gunggunay. Ang sige tagpulbusak biit, nanang. Ha? Insangput mo day ta sabong? Jordan? Wani ma, kanadapin na yun at tsokolati. Nag-sweet ka mo din, Jordan? Ay, siyempre kakasta tirumbang may regalo kan ka. Sabong kas kada tsokolati. Saan kat ararambutan kas kada lalansunis nila. Wen nga rod, Love you, ma. Ha? Anya di ko nam, Jordan? Ay, love you to kanamatan Jesus apo ya. Amok mat kat asak ti etem. Saan kat aday nga islaw saan ka di? Kwa? Matuo ka nak na agura iti mapayag. Isu nga aklunan na ka din Love you to kanamatan Kwa? Ibagan nung adanam namak mo na awan. Tanong awan. Sumapulak kadagos nito sa baling armak. Sige, I love you too, Jordan. Ay na, agyaman nak. Sus, agdetang aro din. Ha? Date anda ako sa? Ay, kato na. Kasta ti kinapartak ko, Emma. Uray pa nagsaok, nagpartak. Saan ka ta? Kaslakin isla o buntog. Amangan mo sa nga pulo atawan, sana kanto idet dayay, takas jay ti kinabuntog na. Alan, agrupot ka, tagdeta. Naimbag nga orasyo na namarta. Ay, ngay, Islaw. Ay, sumrat ka, Barok. Adawit ko asandyaken talo adadakkel nga apel na namarta. Ay na, naggastos ka pa ilaang. Amala, sumrat ka. Agyaman na namarta. Agtugaw ka. Agyamanak manen na namarta. Amok ka ni Emma ti gagaram. Ngam awan ti anak ko, Barok. Ha? Napananangay nana. Ay, nag-date na ka ni Jordan. Ha? Ni Jordan at taga kabangibang abarangay? Wan. Kinapudno na, Barok. Agayan ayat dan. Anya? Ay, ala, Barok. Di ka nagsangit, Wan. Aklunam, ligasat mo ka ni Emma, Wan. Sayang aron. Nagiti arapa ako para iti masakbayan mi kuma. Nana. Wan nga raw. Amok anasingpet ka, Baraok. Ang bayam, kasaritak to dya anak ko, Islaw. Tingitingam anaimbag tiriknam anak ko. Asino ka diya talaga kada Islaw kan Jordan ti kayat mau? Ni nga rod Jordan, nanang. Kan, andan na pasama kiti nagbaitan mi. Iso nga agdan na kamin. Anya? Nagtalag ka adagaws nga oray di mo pa'y ammo ti pudno nga ugali na? Am mo ko ni Jordan, nanang. Alerto nga gunggunay. Nadiskarte pa itibiyag Ngam, kasla kay kayat ko ni Islaw amanugang ngam ni Jordan. Anya mo day dya Jordan. No umay dito'y balay. Di nakpay makasarita mo't. Ngam ni Islaw. Nagagat ang makiistorya nga uray nabuntog nga agsao. Ken narespeto. Kasyula ko na abastos ni Jordan. Saan mo't Nasingput mo't Anak ko. Basta ni Jordan ti kayat ko. Nailawaan kamin, isungagdan na kamin. Agkasar kayo pa'y Wen, nanang. Sumarunon to ti kasar. Lumabasak pa'y Islaw, Barok. Dumagas kayo pa'y Nana Marta. Akin balay di ta maar-aramed, Islaw? Siyak, Nana. Balay mi ko makin ni Ima no kayaten na. Sa baling magkayam ti kayat na. Anya? Ay,
Kinapudno na, jak kursonada ni Jordan nga agbalin a manugang. Agpilit mat. Ituloy ko lata. Ay, balay ko. Nana. Tapno malpasan. Agasam. Ada magayang balay mon barok. Wen ornong kumit iti naglaklakwak iti nateng amulak. Ay na, maragsakan nagparaken ka barok. Taura ibagbagada nga islaw nga islomotion ka. Agam nagagat ka mat barok. Nasingpet ka, kan awan pa'y bisyom. Bay anyo dagita manguy-uyaw kanyak nana. Jak ikan kanaw dagita. Apay kumangay paapik taranak nana. Ay, uwan na barok. Mayat dayta na ibagam. Itultuloy mo, ti kinasingpet mo. Kaano ngay nga agkasarta, Jordan? Masikuga kon. Inton makaanak kanto na ma. Tapag gidanan tanton ti kasarkan bunyag, tapno maminsan ti gastos. Jordan, ado kayo dito'y balayo. Apay no iti balay min ti pag naadanta. Ay, sana dito'y balay ti pag nadanta ma. Naimbag dito'y balay, ta maaramid ko ti kayat ko. Ha? Anyat kayat mo asawan? Kwa, iti kasta, magkatrabaho kiti usto ha. Wen, kasta ti kayat ko asawan ima. Ima, ikaila ko lagi to eh. Ha? Nangalaan ka na kita apala kas kada barreta. Sa napidot ko, ikaila ko. Ta isupay paglakwanta kung kwartata. Anya? Apay no ituntun mo na sino takin kuko ka Ay, dagit. saanan. Napidot ko nga rod. Nakapidutam ngay. Ikitalo nila kay Kiko. Ay kat kukuha na nga rod kita Isublim iti nangalaan. Inkaila ko nak. Kapispisang tanay. Inkaila ko no saan, ha? Ha? Ay ko, pangilakwak ngay kadagita. Ijaili Ala, maman ka, darasam. Ni, akin kalding dita, Jordan. Nagdakkel mo ta kalding daytan. Napidot ko. Agsagana ka tayong kaila ko. Anya? Nangalaan manan dita. Napidot ko nga rod. Napidot nga? Tinakaw mo man nga anay ko! Apay nagtapis ka ngay! Nagsakit! Sumanaw ka pelaan. Apay, ada ebidensya matinako ko dito, ha? Ha? Ala, agrobot kan, tain kaila ko dito, uy. Nangina dito, tatakkel. Madyak! Sikan natin mapan mangilako no kayat mo. Anya? Anay ko! Papayag ko di naglapigusan na! Porsilag to'y lapayag mo, no di ka pinagtong palit kayat ko, ha? Inkaila ko no saan, ha? Wan! Mapanakon, Jordan! Nung tumat lang. Gundawayak ti kaawan ni Jordan dito'y balay. Agimpake akon, tapanawakon. Jakon makaano si tisidong na. Agtatakaw mo't gayang. Diyak kaya't maapektaran ti sikog ko. Gapoy ti kanayon a panagkonsumisyon ko dito'y. Ha? Ni Jordan ti umawawag. Sumbatak latan. Hello, Jordan? Emma, tulungan nak. Kadalag di presinto. Inilaw ta kami dagi di pulis. Ha? Anya tinaramid mo? Kwa, tagtakaw kami ti bangko. Hanggang natiliw kami. Anya? Ala, bye-bye amon day siya Jordan. Sinaamon. Sana bali, tasan kayo pa'y mata nagkasar. Pagkawanan dak kumananang. Sinukir kayo iti kalabas. Husto ti balakad yu iti kanyak. Mala, at daditan, ay wanam kit dita si Kugmaw. Sana balay ta nakabalo dan ni Jordan. Sana ka na mariribok day jay. Agbababawi at nanang. Nailaw anak. Ala, anya ngay nga rod. Pagadalam ti kastaan na pasamakin ka anak ko. Amom ton no maminsan. Di ka agdardarasudos ang mga klon iti lalaki. Tadi mo matamo ti pudno nga ugali na. Ha?
Islaw? Apay nga imay ka? Kan, lugan mo ka di tinagsardang itibatog? At danlugan mo? Wag, Ima. Sumar ka ah. Ay, saanan, Ima. Dituyak latan ri daw yaw. Ala, Islaw. Masikuga kon. Kaya't nakadilat nga ure masikuga kon. Mangamgit di, nagsina kamin ken ni Jordan. Awan kamin. Wag, nadamag ko day ta. Iso nga imay ka? Iso nga imayak ta umay ko ited daytoy. Ha? Ni, invitation card mo't da ito eh. Uwan. Para iti kasarmi ko ni Ila. Mabiit laeng ta ayabak ti agbalin nga asawak. Ila! Darling! Bumaba ka di talugan. Tayam-am mo ka kin ni Ima. Wan! Darling! Umayan! Naimbag nga oras mo, kabsat. Iso ni Ella ti agbalin nga asawak. Agpada kami nabuntog ti panagsauna. Okay laeng ta naragsak kami. Agin inayat kami. Umay kanto, no agkasar kami, kabsat. Uwan ah. Uwan. Umayak to.